Alhamdulillah cemilan sore ya. Ngelengkang goreng kita hari ini ya. Nah ini tiada hari tanpa ngirup cuko ya Bu ya. Nah, lemak nian. Ngirup cukonya tuh dong. Nah, mantap. Mana rasanya? Lemak. Oh, lemak terus Ibu, alhamdulillah. Nak nambah kemplang, nah kemplang pecah 1000. Lemak nih ya. Baru bangun tidur ini langsung bikin lenggang goreng, langsung makan lenggang goreng, injek cuko. Nah ini kerupuk pecah 1000 nih kesenangan ibunya nih. Ya, habis kelah lenggang sikok nih, yo. Alhamdulillah